Grecia se ves de mai bain de lunga ver insomma ins rapsple ed eir bankrot. Ma la Grecia ha scotinog sa in vien sant cletch e survign a geit de l'Union Europeica. Lezza dat nomnada manch in a massa de ners alla Grecia, ma tutt'egna ha il chef della regenza greca, Alexis Tsipras, un gran problem. Perché el ha promesso si bagna l'Unione Europeica, scu era la liot della Grecia ciosas, celsa ossa forza, bec pletignerant. Ad omis duas varts spetchen biada del. Da dina vart è quel pievel grec. Ad els allen permessi in massa. Habitaziuns favoreivles, famiglias duen bostu pagar per electricitat a pi altas pagas. A tot quei cuost in massa il stadi. Il problem, vus saveis, è l'anni dins danès, la casa del stadi è bunament vita. Quals paucs danès che nen vegna da d'autras tiaras dell'Unione Europeica. Ils politikers han leu spetchen nus del cal van turn precaut con quels danès, cal spargna quels, ed en permetta bo causas als grecs, causas scolas habitaziuns favoreivles, l'electricitat gratuita e las meglieras pagas. Schliau calen els ed en prestar danès a la Grecia se vesi bankrot, a se ves pagar insomma nu a pli. Alexis Tsipras ei piedenter socies a beuns, duas varts volen en se cededel, ed els se ves piarder in a massa. Che l'Unione Europeica pierde la pazienza a cala da sostenere la Grecia ed ella va bankrot, ni che els grecs hanno vonda da del ed eleggen bo pliel. Lu se vesse al piarder seu post.